بخير هاتن هوالين هيجا إيرو ما قلت أميل سر مجارة جناب باقلنجين أمبيجن دنگ بيجي كود جواكا كردي ده جي قرتنا از جي ميوان أخوة شهادة سرقلرة أميل سر وان باقلن لي بچند قوتنين أصدقاء قدر از دست بي بقم دبيجي يعني أسخازم عم ببير بخم هناكجي أموسا جفاتا خوشيم بكن بيجي هوال ورنا جفات جهل معرفة شيرين نولي شربت هوال نو ورن جبادت دكرم كنون جي ورن جباتا ما وشهادت خانم أمي بوئر لسر دنگ بيجي لسر دنگ بيجي كخوش باقم كاغر دنگ بيجيش بو كرمان جاج بو كردا جي كي چاوا دگري أمي جوي بپرسن پسپورا وي كاريه جوخا ماموستيا زمان كرديه او أمي درباري وان تشتانده آگاهي هجاجي وار بگرن أم جي بپرسن كاروشا دنگ بيجي و چاوا بيت بخير هاتي ما بخير دابن من چانت باشي تشكو داري هاتي دكا تماشواني مره بحثا وان درا بك بچكي ماموستيا زمان كردي ده مام دبيجن پركس وسا نجبر كنا جواك ده زيدتون انا بچك عجيبتي وهم جواك جنك سركفتي هناك شيء خازم كرتاسي بحثا خو جيبك جبر كل ريل برخوند كار دي جيبي gelek spas dikim nav xeyri dabin اشخوه جی گوت از شهادت سرگل ماموستا زمانی کردی من حلوانه کالجی کی تایبت داد خبتم قدامه دا براستی جی کسین سرکفتی گلکن و مگلک کد جی دا جبو و بشه و جبو وجه ادبیات خو زمانی خو راست ناو کل ده زیده ناینال سندما کو از جی دبیجم کی ماموستا زمانی کردی من دبیجن ها بشه کو صحیه اره بشه کو صحیه ام جوی بشه مزونن و ام کدا خو ددنه و بشه هر وها ام دبار خو جی جوی زمانی و جوی بشه دست دخل جوی وانی هاتمک من گوت بچک ساره جوی بچک سارتره والله وان جارك هم هاتنا ودرجي قلت صار بو جبر ويجي أنكر وان هم بنزي هبن راست بلي وقت جنا قصر كفتي طبي ما قلت يرومي بحثا جناب كم بطايبتي هم تخوازم بتشك جن دنا جوا كده جي بقرن دنا كرداده تجي قلك خباتين هجا كرنا جارا عول تلسر مسألة ماراجي أم بيجن تخبتي أم ناكبنا ناوي بهور قليلي از تخوازم خباتي تهنك بحث بكم لسر ماري زاهد ودقولنا زيها ببورن طبي جدبر كردنا قال دجي أم بيجن موتيف مسا پرن جن دما لسر دخبتم بيتر تدي تشتك دبيت بدستيجنا كتناوده راست جغيني ودي لسر دنگ بيجان لسر بليتي خباتك ده براستي قالك هجابو من قالك جي سود وارقرت ما من ديكورين جي كرنا هم سروجي باقبل يعني از بيشي دخوازم بي بپرسم دنگ بيجي چيه يعني دمان بيجن دنگ بيج انجي دنگ بيجي بلا قال چه فهم بكي تدي شو ام هرتم دبيجن دي ام پيناسي اوان نزانن ام وي بيشي بپرسم پاشيجي ام بردوام بك پيناسي gerek der zanin u standart heye du peyvan pekti deng u 5 deng şu und zane voice u 5 yani peyv beje tişteku em dibêjin lê ji derveyê vaniyan tişteku bi deng tê gotin pênaseyekî rast rast wisa ez tercih nakim ez piranî dibêjim hafızaya gel û ji bo ku dîrok ji neslekî berbir neslekî din ve bêbirin dengbêjî divir de rola وەک هەیمانێکی سەرخوا هەلدەگرێ یعنی دەبێژە ئەس هەیمانێکم و هون دikarin بە ئالیکارییا من بێیک و ڕووپەلێک پێینووسێک هەبە ژی دیرۆکە خوا زیندە بگرن زمانێ خوا زیندە بگرن و بەردەوامتر بکەن یعنی وەک سلسلەیەکیە یعنی ji bo min dengbêjî wisa ye براستی و پیناسه خوش کرد لورا دنام گلد شو هر کس دبیجه او فلان کس دنگ بیجه دنگی که خوش دبیجه دنگی خوش ولی جبر کوز ام بیجن زمان کردی به آوایی که دفکی هاتی حیا ایرو حلتا روزامه ام پیناسه هنتشتان نزانه وک چانده که دنام مده وک آخافتنه که مجدایی که خو باب خو گهداری کری ام سازانه جبر پیناسه خوش وکر براستی جبو کسین کو نزانه پکی از بحث خبات واجی بکم جبر کو جوری ام بیجن سترانا یانجی د ترکی ده جد همه زمانه ده وسایه ستران پاپ کلاسیک گلک جدایه د کلامن دنگ بیجی دجی یک جوری یک چیزی بلیته اونجی د سر وی خبتینه لگور لیکولین کومکرینه بلیته بهتر اوینداری فلان د خود د حوینه بلیته چیه کامل بپرسن امی تمام دنگ بیجی که گهداری بکن امی چاوازانه بن کا بلیته آن تشتکدینه نهاج بو بلیته جی
Pirtuka Ez dikarim nîşan bidin. Bayrak erê dikarim vê jî nîşan bidin ev 2019 de dîsta TRT leha Kurdî jî abrêlê ez bû bawerim sponsoriya wê kiriye. raste TRT Kurdî jî li wir bû Ji xwe TRT Kurdî her tim li çanda me xwedî derdikeve bi rastî em gelek kêfxweş in ku xebatên wisa derdikevin pêş lewra em dixwazin êdî qeydê wawerên kirin û hûn danebin ji devkî derkevê hem bi nivîskî hem bi qeydî di nav gel de cî bigirî. Em gelek spas dikim carekê ji bo qenala xwe. Spas xweş Kerem bikin. ji dêvla kanala xwe 2019 de Şirnexê ser dengbêjiyê sempozyumek navnetewî hat li darxistin wek we got TRT jî li wir bû hem li wir hem Pirtuka Mamosta Mehmet Bayrak hemiyan de yanî derbas dibe ya sempozyumê de tenê xebatam ne derheqê belîteyê de qasê ku ez dizanim bi hûrgilî piştî mamosteyê min Mamoste Cansar Kardaş ez li ser vê mijarê hûrgilî xebitim û ji xwe wî vê mijarê da ber min got ser vê mijarê xebat nînin tu ser vê bixebitî ihtimalekî mezin sempozyum yê gotara te herî bike ez jî xebitim wek we jî got piranî ser evîndariyê ye dema ku jin dibêjin û taybetiyek belîteyê din jî heye ku dema paletiyê da gotê gotin ev jî ji bo rîtma bihev re mesela erê pîvaneke sabit tune ye her stran kilam li gor xwe xwedî pîvanekî ye çawa em Tirkî dibêjin hece ölçüsü xwedî tiştekî wisa sabit nîne lê peyvên hevpar û dubarekirin rîtmekî hevpar û bi asteke zêdetir da derdikeve pêşiya me ev jî hem rîtmê û hem jî xebata bihev re yani gava ku min tiştekî berbixwe kêşa divê ew kesê hemberî min jî wê tiştê berbimi ve dev bide vê rîtmê navbera xebatkaran da paleyan da demên cotkariyê yan jî tiştê wisa da ava dike heta tiştekî ecêb dema ku xebatkar bi yomiye dixebitin te hûn dizanin yani yomiye ser rojan e yani 15 roja da xilas kir li gor 15 roja tiştekî hil didî 10 roja da xilas kir ji bo 10 roja hil didî belîteyên rîtmê wan hêdî dibêjin ki karê wan zû xelas nebe derengtir xelas bû zêdetir bikarbin pera bêtir pera bistînin ne wisa tiştekî piçûk dikin Valet em bêjin wisa nêrîneke xweş e. Pekî yani jin gelo bêhtir vê dibêjin an em bêjin mêr canan ji mêra jî wisa tiştê wisa dibîsin wek ku li ser navê jinekê axivî bêyan jî bi wî awayî bilêv kiriye yani ferqa wê em çawa bêjin lewra jin li gor heyamê berê em dibêjin di nav civakê de wisa bi rihetî di nav mêra de stran gotin biçek zehmet bûye yani çawa em bêjin ev derketiye pêş yani ji piçekî zêdetir zehmete rastî gava ku em dibînin mesela gelek demên berê de em denga nikarin ji radyoyan yan ji dîvanan mesela kîjan de jinên dengbêj wek demê şakro da mesela hem asta şakro da gelek kes hebûne ku bikarbin bi wî re bikevin nav ewekî pêşbirkekî ku dengê min avaza min gotina min her tiştekî min lê nikare mixabin çima ji ber erkê ji ber feodalîtê ji ber hin çandên ku em nikarin ser wan baz din û pêşbîniyekî din eyba nav civatê de ku li ser jinê dengê jinê û hunera jinê gelek tiştên wisa astengên wisa derkevin hemberî me êca jin ji bo vê gelek dereng dest pêkirine ku hunera xwe îcra bikin ji xwe cara yekem ez xelet nebim radyoya Erîvanê de em dengê jinan dibihîzin Dengbêja ewil a ku wisa em bêjin bi deng kiriye jinekê Susika Simo. Susika Simo beriya Susika Simo ku em dizanin dengbêja yekem a jin gulê. Bavî keşîşek Xristiyan e wek malbatî ji xwe nav gel da vederkirîne. Îcar vederkirinek din bo wan zêde nepirskirêk bûye ji bo wê keça wî karibiye ku îcraya dengê xwe bike. Yani ji ber van pirsgirêkên feodalîzmê
و مالباتی مالباتی و لروشلات ناوین شو پرسکری کرتم اینا وسا امجن هرتم قهوه که لپاشت مینن يعني لی نحوجي ام دنگ بيج بن اما ليش كده برشون ده اما مستبن ام چه بنجي وای وقت دو جنا ام لوی درنه یک شما پیشکشوانه یک وای تو بوی ماموسته یا زمان کردی أريش. ادی او از باورم هات شکاند نوسا tabi Yani. بری زحمت بو بری ام بیجن مرد ترسان ندشاندن مکتبان کچه خود گوتم بلال ماری به زود زوجاندن اف پرسکری کلک لده هبون چخوا دمام لجیانا عایشه شانه مریم خانوان دنیرن همه بیجه همانن یعنی بزور هاتن زوجاندن اشتجبو کدنگ خو درخنه پیش devj hevberdane filan bevan emir wanjî baxin behsa wanjî bikin yani bi rastî jî ji bo tu serkeftinekê bi dest bixê tiştên pir zehmet têne pêşiyate ji ber wê dema em jinekê binêrin em nebijin ya filan kes çıqare heta te teqes tiştek tê heye çünkü tu jin bê zehmet e ne wisa peki dengbêjiyê de yani motifa jinê di nav stranên hem stranan de bi taybetî heye di nav dengbêjiyê de hîn bêtir heye yani mêr jin ferq nake dema em li dengbêjiyekê guhdarî dikin îlla motifek jinê heye em vê çawa binirxînin نها من جيكي خواندبو دقوت كيمارا هري زيدا يا دنيا جنن كيمار azınlık belê rast كيمارا هري زيدا يا دنيا جنن ام نها نيفو نيفونه em hêdî zêde dibin baştır yani aliye nüfus eva ere em nivo nivone aliye role va ere belki em he hin tiştê xwe dest naxistiye inşallah em wan jî dest bixin lê em her çi qas asteng bin ji bo jinê jî ew jin tev di jiyana me da yê hebin û em çi qas ji bo serkeftina wan astengiyan bi destê xwe jî ava bikin em ê dîsa bi destê xwe wana tev nav civaka xwe ya rojane jî bikin yani motifa jinê dengbêjiye da em bixwazin jî nexwazin jî edebiyatê de bixwazin nexwazin her tiştekî de zanistiyê de mesela em Mesture xanim bifikirin çend kes dizane ki dîroknasa yekem ya Kurd Mesture xanim em bixwazin jî nexwazin jî dîrok hin tişta ji bîr nake erê hin tişta mixabin bi destê feodalizmê vîr dike lê hin tişt êdî nayê ji bîr girin هدی او تش دردکه پیش دمام بالا خود نه دمام لیکولین دکن جنین پر هجا جهنه دناف کردان ده وقت ام بیجن دبیجن فاطمه خانم yani evna mesela vak leşkereki vak lehenge ke jihati derdike peş vak ağaye ke derdike peş zedetir yani komutan yani gelek leşkerin mer komuta kiriye u parasına kele hak kiriye serkefti buya yani tişta heri giring ere destbekirine لی داویه خوشی به سرکفتی کو پیک آنی ev serkefti buniyet ke diqati بله راسته ولی ایدی از بارم دی جواک دی جیجنا زیاده دبیم دمام جی لیسانس بلند دخوان مجی لیسر فمینیزمه مگوت کاجینه کردان چاوا درکت نفیش هم یا جیهانی هم یه کردان بدم بر هفدو از او مامسته یو خواهم لیسر وی خبتی بون براستی جی جیانک پر زحمت درده که وی پیشمه مگوت بلیتیان ده بیتر اوین ما بحثا وی کرلی حسرت جی پر ده پیشه دمام بالا خود دونه مثل سترانین مریم خانی عایشه خانی به تایبتی هر تمسا حسرتک دلی وادیه یعنی دبلیتیان ده پرانی کی جان مجارز بیجم درد که بین پیش جغینی اوینیه جغینی هم بیجن حسرتی بلیتیان دکارن دبن سرنا و کلامین دعوتان و بیجین شکستی و قطران بجیح بکن مجار حسرتی زيتتر ناكفه نابلتي مثلا وكوت يا يعني مجارين سترانين يا مريم خان وعيشة شان اف براني حسرت سرگون جبر جيان اخواتشتكي وصا مثلا مريم خان هي امري جلك بتشوك بمحمد بدر خان رت زوجه قدام محمد بدر خان رت زوجه خود دنگ بيجك نافداره دماد فکرن مالباتا بدرخانیان انتلکتوال زانا بشکتی چند زمانان دزانن لأوروپا دجین دناب هنری دنه دناب کردی دنه مالباتا که هجایه گلک کس جوان
سترانبیجن، زمانناسن، شانوگرن و حتی بالرینن گلک تشت وسا دردکevin پیشمه لی گاوا کو او تمارا ما فودالیزم دیگره مخابن وکی محمد بدرخان لگل مریم خان دسکنه او تک پرسکی دپرسه دبیجی یان از یان هنراتی دنگ بیجی. هیچ ابدنام میره همی آنده هنو سکت. دبیجی یا کلاسیک. اوجه کلاسیک که آن دوجی کاری خو برده آنجی دوجی من برده. هفان و حیرا والله هم دکارن هم کاری خو بکن هم مالا خو بنیرن هم جی هم بزوجن یا جی هم بیجن هم کارو باری خوشی بکن. ایدی دوجی به بردن یا وجی هم به هفر خوشه هم بیجن به هفر پار وکرنی را خوشه بنیرن هوالا ما مسته بخواهاتی پایت خواه بیشتری برنامه مبویه هم چقدر خوش دا آخون من پرسکری کنه نوسا. هیچ نپرسکری. دما تو چه مالی تو خوارنا خوشی چیت کنه؟ چیت کیم. یعنی ایدی هم دوجی به برده. هستی جزبر در کبم هرم مالا خواه از والله شخوره فتاره چه بکن بام چه بکنم مجبورن yani. جبر ویچی جه جناب دجوا کده ایشالله بهتر ببیم بیجن. نه از دوازم منک جبر کو مگوی رو مثل دنگ بیجی جی بسکنن. یعنی دنگ بیجی جوره وی جغینی بلیته طبی قادات بلیته ایلی چند جوره دی هنه یعنی جبر کو بره قید تونه بو نویساندن تونه بو آنگوان بیجن نامه تونه بو تلفن تونه بو گلو بوی آوایی خبردان دادن او کسی کوان بیجن خواسته باتشته کسا و شرطی بیجن جهف دوره بچه آوایی به هفره داخلین ریک جوانه ام بیجن. راسته. چوا کو هجاج مبحثی کر سترانه وان هر دو دنگ بیجن هجاج حسرت چوا هبه جبر جیانا وانا سرگنی دماکو مریم خان دوج مخابن هفجینی خواه برده ده او شخو لموسو دید زوجن جه جیانا خواه بری دورکتیه سرگن و جداهی و حسرت ناوروکاوی کفشه که ایجار بدیته جی جبو جنان گلک جاران جبو اعتراف کرنا قاده که عشقا خواه عشقا خو به آوای اعتراف دکه و دکه کلام کنه هو نه تشتکی وساتنه یا لی ناورکا سترانی دنهری پرانی ilan aşk itiraf ettik ki yani davetan da zeydetir hani ev kes zavcin o kadorame yani tişteki olsa peyamen olsa sübni milal jibo dilketiyin xwe tabii le mer zeydetir jibo beliteyan naveroka evine mikarnayn şu jibo wan asla ingektine راست او دکارن هر تم هستی خواب بیجن هر تم هستی خواب بیجن یعنی شکر مثلا دما دیوانان دا دسترا ام دبینن گلک سترانین وجهاتنا برهفکرین و در بس نویسی بیه جی اروتیزم بگرن حتی بدنا یا تصویر بدنا جنه و اشقا کسیندن لگالکو زوجان دیه دیساجی بحثا عشق اوینه و دلکتیان دکه و وكو او كس خوبه وصا بحثيت كه بله يعني جبركم مجار قالك انت بي ما بحث هميان شكل ناز دخوازم ام برخو بدنا كلامك عايشه شاني يا بمال ام گهداري بكن باشي جي السرم شيروه بكن كاغلو مجن جراياوي تشي دخوازي تشي بيجي يعني قالك مجار ام بجن هيجا هنا بطايبتي يا اخداي براستي دمازوي گهداري تكن مسغريه منتي او قصص دخوازم او جياناوي تي بيرامن ام برخو بدنا وي كاغلو ام بجن د بمالي ده عايشه جان خوستیه چی بیجی کی جان هست درخستیه و بوی موزیکا تایبتی دل انسان تشینه لی افجی تابی کی دیرو کامید ویم ویجی زانبن ام گوه بدنه ده پاش جی ام شیرو هیاوی بک لكن بمال ليل بمال تندرجي حوساد لغرمانتوكي بجاري البشناتكين ليل بمال تنسيبي سيبي ملكي صندوق دمفاش لاخذ بقرنم روكي رمضاني سحور بترغ بتبك وربي مال سيدالي
مجبرا برداي تخورتي جورد سالي تنكر بردا چولالي سودالك عجبت مي از حيرانا بشنات مي وربي مالوي لكن بمال ليل بمال تندرجي حوساد لغرمان توكي بجاري البشناتكين ليل بمال تنسيبي سيبي ملكي صندوق دم فاش لاخذ بقرنم روكي رمضاني سحور بترغ بتبك وربي مالوي سودالك عجبت مي از حيرانا بشنات مي وربي مالوي شوتان تكوني مجبرا برداي تخورتي جورد سالي تنكر بردا چولالي سودالك عجبت مي از حيرانا بشنات مي وربي مالوي بله براستی دمام گه ددن سترانین عایشه شانی و صد دلمتشی به تایبتی آکو و سبانگی دایکا خود که اون دزانن چیرو که عایشه شانی میوانم جوین ها بحث بکلی عایشه شام دما دزوجه و او میری خو ام بیشن درج هف برددن ادی مالبات تاوی و خزمه ناهلم کجاره کدی وکری دیار بکری دیگر کو وصیت دایکاوی دبیجه بلا که چامن جاره که من ببینه دیسا جی ناهلن و لسروی که عایشه شام جبو دایکا خو سترانه که ام بیشن کلامه که بدن دخی وی آخ یاد لی دای و صد بیجه از این ها باناج میوانا خو بپرسم کاغلو اف حسرتا کود دل عایشه شانی ده مایه جیانا که چاوا در باس کریه کوسا دنگ بیجه که سرکم بیجن درنگ بیجه که یکمین جیانا که وسا زحمت در باس کریه کام جوی بپرسن اف ستران کود بیجه و ایشو ایشات ده بلا جمره شیرو بکه تابیج برکو قادا و افم هنک دخوازم جمره جی شیرو بکن تدیم عایشه شانی گهداری دکن دما کو زاروکاوی ام بیجن مریه قدر نویساندیه دما نهاتی سر دایکا خو آخلی دای نویساندیه işte بیمال نویساندیه سترانه و همه وسا حسرتك دل و دمایه جو هری داوی ازمیره لور جیانا خوش دستای و دایکا خونه دیتیه وصیتاوی گوتیه بلا مزل من دیار بکری بلا آمده بل اوجی پیک نهاتیه قی او قصفه و دالیت یا بر ام بیجن چقدر زیاده کو حیام مرن آویجی فقیر نکاریه و گریه اف تاثیر که چوال دنگه و دنگ بیجی آوی کریه پرانی ده هر کسی ده افتشت هی راست دلی دماکو جن ایشه که مزنتر بین پتانسیل هندوراق زیده تر دردخن تشتین گلک زیده هنکو پتانسیل مادی ده سکنانده لی دماکو تشتکی کو ادی ام وندا بکن نمینه ام دبین که ازی چی وندا کم نخوا چش دلیم در باست به ایشا دلی خو از تیر بیجم که چاو هبه من هر تشتي خلاص كذي از عايشه شان مسادسا فينم انتابي درباسي آمده به نه جامد درباسي انتابي به ببورين جامد درباسي انتابي به لور بش درباسي استانبول به وش استانبول درباسي اوروبا به از خلتنا بم المانيا ودمك دريج لور دجي بش
دیسا ودگره ازمیره و باور دکه که ای بکار به وگره گل مالبات هنی پشتی او قاس سرگنی و پشتی او قاس جیگو هرینه دبیجه که یعنی ادیه من قبول بکن لی مخابن نکاره وگره دیاوید که برمرنه وسیعتا دیاویه و کوجی کت دیسا جی قبول ناکن يعني اريا ششانه و دردكن لي همان دميدا ديجي بفي برسكريكي و هم برخوكتي وهم خمجين يعني اوجي بكلكي مزن دمره مخابن اي ششان دماكو زاروك خويا 18 سالي وندادكه ديسا كلاد دلي خويا دردكه وبشتي كود ديا وي دمره عشان إزميرية وتناسري خدم رشقه يعني نه مالبات نه زاروكاوي چه تشتكي بي نامينه ويش حقيقي ديسا وسيتك كو من ببن آخامن من لقال ديامن يعني من ساختيا ديا خو نديت قنه بيبرا رحيمه هفدو ببينه مخابن فيجي هريناكن شقو تناسري خو لإزميري دماكو دمره لورجي هلتدن مقابن لا شيء ويجي جارك دي ببير بخن وصاب ببير آنين بكن بس مريم خان بكن تيروكا مريم خان جي پردتش بيا عايشة شان اوجي دخوازي سترانا بيجي اوجي ام بيجن زلامي وي ناهلي و اوجي جبوكو سناتا خو ام بيجن هنرا خو بردوام بكي او دف شفد بردن دچه راديويا بغداد ده اريواني ده فلان دخو بتستراني خو ببي اواي ده بيجي بشاكروره تيبال هفدو لي جيانا و دمام لي دنيرن بچك التشبيه يعني تأثيرك چاوال سر مريم خان بويه قالو اويك چاوا تأثير لمريم خان و دنگ بيجياوي كريه مريم خان جي قالك امري خو بچوك بو و دماكو محمد بدر خان رد زوجش خو سرگني مسلي دبن و دميدا هر دو مالبات و ور هفدو دبينن شخو محمد بدر خان دجواتك دا دنگي مريم خان دبهيزه و صادل دكوي يعني اف وزواجك بالزور يعني زور دستي نينه باوايكي دلكتيه مريم خان جي بي راضي و اريدكه دما چند سال در واسطه به پرسکریکا کو من چند خلق بری گفت او مخابن ظهور دکه و دبیجه دما کت بوکا بدرخانیان و هفجینا من بی دوید تو دفج وی کاری بردی دوی اف کار نینه اف هنرا منه اف آرمانجا جیانا منه کچاوا دفجی بردم نخواد بی تر جبوته یک پرسک یان دفج من بردی یان دفج هنرا خبردی هر دوجی راستی و پرسی هاتنه ام بیجه مخابن هر دوجی بریار اول سر هنریه نوسا aynı olsa her دوجی بریار خسر هنری دانه مریم خان دماغ هفجینا خو بدقته 20 سالیه yani ev qas saleki piçuk ev herê kiriye pêre zewîçiye xwedê zane ka çi qas ket û ciwantî û xweşikiya xwe daye pê lê mixabin feodalîte û ev pêşbînî ji bo bextewariyê biya stengek devş hev berdane û ji wir Meryem Xan derbasî Bexdayê bûye û wek got bi gelek dengbêjin hêjar hem به هفره سترایه هم دنگی خواه دایه بهیستن از بیجم هلبجارتنک باش کرنه هر دویان جی ولی بسایه و ایرو ام بخصا جنه جی هاتید کن گله کسا او میناک کرتنه یعنی براستی اری زحمتی دیتنه اری ام بیجن گله سا توندی دیتنه لی بسایه و بلکی ایرو جنه ما بیتر خودار دخم پیش او گاوک بود لورا دما تشتك دست بيدكي بقاوك دست بيدكي هر چقاس قاوك برما هندك وريجي كاري مزن بتشتين بچوچك دست بيدكن از بيكي باور دكم بيكي للسوفيت امبري خبدنا سوفيت يجي لورجي سوسكا سمو هبو مثلا جار عول وقت دنگ بيجك كرد وك جنك كرد او لور دركتيه بيش جاناوي او قصنا بزحمت وكي عايشه شانو مريم خان لورا روشلاتا ناوين براستي دبجنا جغرافيا از نخوازم وی بنام بکم لی مخابن تشتکو ساجی هیا او بهتر بشانس بویم ویجی سترانی خود رادیوی ده بدن خستنه گوتنه سترانی هاتنا قید کرن لیک جم بحثاوی بکن ام بحثا دنگ بیجی آوی بکن مثلا فرقا ام بیجن عایشه شان مریم خان بهتر ما گوت او جبر کو زحمتی دیتنه حسرت یا جی تشتینو سا دسترانی وادا درد کبن پیش گلو یا سوسکا سموده چه درد کبن پیش
سوسکاس مشخو ل ارمنستانی پرانیجیانا خود درباست که و پشت ارمنستانی جی درباست اروپا دبه یعنی اردنگاری که وسط دجی که به آوایی که خوازایی او قصد تندی پیش سوسکاس مناکه و یادنشی yani سوسکاس مو جبو چه راستی و درکرنه کی ته جبو هلبجارتنا خویا زواجی خو کودک ازیدیه و به کسک خریستیان رد زوجه اوجی اون دزانن که نهاجی حتی وصایه ازیدی دبیجن کی ام ناوبرا هف دب زوجن و نکچه کی بدن نکچه کی هلدن بله اوج yani هوا که راست نین اللي مخابن وصا بناودك ولا جار جار درت کبی پیشین سانا ام بیج راسته وصا بريارك وصا يعني جي نزانم ريتوالك وصا ناف وان هي ايجار كوسكاس مو دجيفي بخريستيانه كره تزوجه اف بچك جبوجيانا ويد ببرسكريك ايش خايني وي مش خو راديو ريفاني جبو دانجي جنا برسكريك دارنا لور اگده جمو هي اصليكا هي جبو او جيبي و سترانين خبيجه فلان قالك ريد دنيشان و الكاريان كفلان ببي اوه يعني راديو ريفان ده شخو دنگي جنينه برسكري که شخو يكم جار دنگي جني راديو ريفان ده بد آوازه کی کردی ب سایا وان دشتن درد که يعني مول قسيمة بحثا ميراكر ما بحثا فيودالية كر لي باشكو مثلا او ستران بيج انگو ام بيجن او نافداري مي كدرات ويد دخابتين خودكر هشمندي اوان بسابوية ريدانه وان يعني دكاري بون بيجن ولا تجني تبكه بيشيا من دستك دانه پشتگیری دانه کو بهتر در کبن پیش عادیه که جدا ما مدفکره يعني ام پر بحثا فيودالية دكن ام هنك حقي وانا خود ما في وام نخود نا اف بيواجويك دماغو ام انثروپولوژی دنهرن دمین ام چقاس باش و هرن وان دمان ده ناو کردان ده فئودالیزم زیده در نکوه پیش مه راسته لورا جن گلک دناف کردا ده جن بهتر لپیشن یا وقت مینا کس دخوازم بیجم لیدرا ام بیجن سروکا عشیرا جافه عادله خانم او به فکر لیدره که آنجی خانم علی شربک ظریفه خانم علی شیر و ظریف yani demam de diroka kurda demeyzen yani en bahsa mirat kin şaş femnek ram bahsa kurda tane nakin brasti jin beterli peşin ez bawarım pişti ku hediye de usa em dinav devlet edide küçük mane ve keman mane gelo bandor limere mekirine am bejin lezlame mekirine jin der nexsne peş lewra de diro ke dem denerin brasti jin usak pehlavana le peşin am bejin çiyana le verin le deveredine derd kevne neçire derd kevne çolu beyaran yani pir derd keve peş le am bejin şans Meryem Khan و Ayşe Khan مخابن راستی هناك وصفه ودان هاتنا اوجي تيسير لوان كرنا ام بيجن بيك اصلي قدري او هجي دجي خدي عمرك دريج بديده ان شاء الله دنگه وسا خوشتر ام بيجن ام ببهيسن او بقالك كسن هجاره جي خبتيه دمام لوي گهداري دكن او جي همان تشتيسه حسرت و evin de motife وسا دارت كيفن بيش و براستيج بركو هجي دجي وسا دما ازلي گهداري دكم ادبجم يا جوان زمانه حيانها انسان وسا هستك جدا بيرچه دبي امكان سروي چ بيشن او جی اری هر چی قاس یعنی نزانم اوایی کی گنوتیپ از دبیم قی ایشامه جدیامه جبیرکامه دبی قی درباسی مدوه ام ایشه کی مزندر نجین جی ایشه کی ام هندری خدا هستکن ایشه کی وسط کو هم هندری خدا هستکن اری شخصی من نجیایه لی از دزانم ev eş hatiye jin em ve tişte zede terjinanda dibînim û taybetî jî jinên deng bêjdan yani aslında kadir jî aynı wisa erê rojhilata navîn nîne erê ew jî wek suska simo jiyanekî zêdetir dramatik dernakeve pêş me lê dîsa jî em êşekî wisa xwer û zêdetir dikarin bibînin
بله يعني از باورم جبر وقت گوت جبر کو دبی کو من جیبه ناسامه خزمامه جیرانامه ام بیشون کچخالامه دوتمامه کچمتامه جبر کو وان ایشا جیانه وجمره گوتنه شخو بریا دفکیم دبیجن یا یعنی جی دایکامه مثلا پیرکمه اجانا ولی جام تش نادبیجی از بخود بيجم يا قي حياه زماني وجي افتش تهبونه فلان دبيجم يعني اهو ايش دانا ماجي جو خد بيجن كاتش قدر عادي تجي مقابل تشتكوا صاية ليه ان شاء الله هدي ما بيشكين ام صابيجن الهيبيا موصية ان شاء الله نفشي كنوتي نفشي وكما ان شاء الله بيجن بيروار بلا وصا ريج زاروك حق حميان نكو ام دبيجن جناب بدن بيشو بلا مير لباش لا يعني وك هيك بلا مرحمت بوان رهبیم بیشن جبر کو زمان کوری وکو منها بحثا مریم خان عایشه شاندکن ام بحثا ایشی وانکن ام بحثا سرکفتنی وان بکن جو خو گلک سرکفتنی او تشتی کدن لی بهتر بتشتی خوشم وان ببیر بینه برا ایش ما سرکفتنی که بلا جهاتی بون سرکفتی بکی بشتگیری برا جهاتي دما ما خواستم تشتكي بكن يعني بلا لبشت ما بسن بلا نبزن يا تجوني تشزاني فلان يعني مخابن برنامج باكي ده برز زيدية طبعا مناك بننا مجارة جنومير دبيكو برسكريك دار كبي باجي بيجن بنيرنج تب پیش کشوانش مرا وساقات ام تشتي وسنا بيجن ام بحث دنگ بيجي ياقود كن جخو ابجي ديرو كامي يعني ديرو كا دفكي براستي دما بحث كن يعني ام بيجن ادبيات دفكي قالك تشتين هجات دهنا نتن دنگ بيجي ستران چيرو مامك اف همه بسايا وان که ساعتنا روزه و زمان ما بسايا به ام بيجن خو باراستيه هناك بيجن بكرتاسي وسا وقت ما جي هندك مالي بس از ديبيات دفكيز بكم تن نف هاتنا تمام قاطات اولي دمام تشتكي دخبتن تشتديش درد كبن بيشتر بكرتاسي بحثا ويجي بكن يعني اريا سر بليتي خبتم لي خاينه بليتي شو ستران دنگ بيجي كلامن دنگ بيجي لگور ناوروكي دیستن فاندن شو جبر کو پیوان که وان ثابت ام بیجن که اف پیوان جبو دیلوکان اف پیوان جبو بلیتیان اف پیوان جبو شهر تشتی گوسا پیدا نبه لی لگور ناوروکی هم بیجن اف ناوروک دیلوک اف ناوروک بلیته اف ناوروک شهر اف ناوروک تشتکتن ایجار دماکو ام لگور ناوروکی سترانین کلامین خواه دسنفینن ویکا قادین دیروکی جدا جدا درد که هم بریمه تشتكو از سر خبتيمه زيدتر جيانا روجانه بمادة ناسين اف ديروكا اري وشار هيا مثلا ما بحثا عليشير وزاري فكر ساروان جلك تشهاتنا قوتن يعني دنگ بيجان لساروان و لسار شاريوان لسار ايرشكرن يعني جي جنگي وان جلك تشتا ev qadektin işte mesela demaku dilok u belise mesela gelek teşebe hevde evji hevala min xavata evji helivir evji mesela davatan da tisate gotin wisa ligor naveroki gelek tişteyn cur bicur u her naverok ekşi mijareki yani serenaveki diroki yani civaki dide peşme jbove min seri daji got دنگ بیجی دنگ بیج گوتن و وایس همین تشتدان نالی که دنگ بیجی مشیه. والله وقت قلت ماشي جو هيجي جانا دعوتي خد دما دچن دعوتك عالي هرمي مثلا او جنين كو عمري وابچك بيشتنا مثلا داي كمان بيجن بير كمان فلان هر تم مستطابجنا برهو لجما وساتي قلتن يك دبيجه هنجي ليبه دغرينا جو از باور مجبور دركت بليتنا مثلا لورا طابجنا برهو مصاد بيجن يعني افجي درد خي حولك وتقاس ميجي كي هيجي كو هيجي لدجيان آمده دروجان آمده هي بله جوانين هجا وقتی من مالی از سب کرتاسی بحث تشتگی بکم دعوت خود راستم ام چقاس حش سازه بکن ام چقاس حش گوونده بکن جانا وسا دما جنات تشت گوتن گوه بدن وانجی لورا اف دیرو کامه گوتن داویجی اشته بگیرم پاش جام خادت بخواست وک وجی گوت ام گوه بدن وان گوتنان لورا ev eri dîroka me ye lê peyamek veşartî jî di nav wan de heye ji bo vê bi min em bidinê baştir dibe.
بلز گلک سپاس کم براسی ته گلک آگاهی هجا مره پار بکرن حیان هم لوا گهداریت کر ولی من زن بکا نابرا بلیته و تشته دیده فرق چوا جویر شونده دما من دنگ جناب بیست از بهتر بالا خواب بدمین از هر تن بجما والله شهادت خانم جمره و ساگوت بو از گلک کیف خوش بو مالا داوا بله سپاس خوش بله ایرو میوانا من جمره بحثا دنگ بیجی کر ما بحثا وان لهنگین کودر کتنه پیشینین کودر کتنه پیش ما بحثا وان کر هر وقت روزنامه دجی به تایبتی الهرم عالی جزیره مردین دیار بکر جن هیچی وانتش داده بیشن شکرم موقع دعوت دادن بیشن یا کابلا خوش ما بکن اونه چن برسازن لوانجی گهداری بکن ام دیرو کا خوش بیر نکن هر روز خوش بمینه بدنگ بیشه که خوش دنگه که خوش ما بتنه بهلن خاطره ليل بمال تمكني وزيج قرات عاشلكم بمال ليل بمال تندرجي حوساد لغرمان توكي بجاري على بجناتكين ليل بمال تنسبي سبي ملدي